uNkulunkulu abamesaba uNkulunkulu sesofika ku preaching because bazalwane basikhuluma the preaching Christ sifanele ukuimitate uJesu Kristu sifanele ukumimitate uJesu insindiso yethu yalandwa ngakho kuphela mofunda la ku verse number 30 This is a man of sorrow. Uyena umuntu empilweni wezihlupheko. yakho kuzo zonke izinto ongaba nazo noma into ongadideka ngazo Ngiyafuna ukuyazi inkazimulo kaNkulunkulu and you are telling me ukuthi inkazimulo kaNkulunkulu isebusweni bukaJesu Kristu. The question is ubuso bukaJesu Kristu ngizobonaphi? Yenzeka ngenxa yama processes esikwazi ukwa-understanda and izinto esikwazi ukuyi-rationalize esikwazi ukuyi-investigate. noma wenza ukuthi process kongekusomle I don't think ukuthi it's possible ukuthi ube yi-Christian biblical and deny the reality of hell. But izwi kaNkulunkulu bathandekayo siyaliqonda ukuthi Those are not the shepherd, the teachers abangama-pastors. Those are not the teaching pastors. Izinto eziserious nezinto ezidinga ukuze abantu base-South Africa understand this. It's French. They are speaking in unlearned languages. In unlearned languages. Simbingelele futhi sinamukele ohlelweni lwe-RCM la khona sibheka khona amavesi sifuna futhi nokuthi sinikeze isikhathi kutheni siwabheke ukuthi kahle kahle asho ukuthini. Namhlanje sobheka ivesi njengoba siplana ukuthi senze amavesi lawo abantu abawathatha bawabuke engekho kwi-context yawo nokuthi bawasebenzise mhlawumbe ukuthi asho izinto kanti kwangazona izinto ezayiqondwe umbhali. Namhlanje ivesi esisolibheka into evamise ukusho kakhulu abantu uma esikhathini esiningi into engingayinotice ukuthi lento ivamise ukusho abantu uma becabanga ukuthi mhlambe ba-under attack babefila as if i-integrity yabo is being attacked, especially abantu who like to consider themselves as abantwana bakaNkulunkulu ababizelwe ekutheni babe semsebenzini wokwelusa. Uma bezama ukulungiswa labo bantu labo kuma errors ekungenzeka ukuthi mhlambe banawo bavamise ukuthi sebenzisa kakhulu lesisho sokuthi touch not the Lord's anointed, ungamthinto kaNkulunkulu ogcotshiweyo. So namhlanje bengifuna ukuthi sike sibheke ukuthi kahle kahle lento ethi ungamthinto kaNkulunkulu ogcotshiweyo iqhamuka kephi nanokuthi singayisebenzisa kanjani leyo nto in a biblical way. Ngokwezwi kaNkulunkulu don't touch the anointed one usho ukuthini and uqonde kubani, ukhuluma nobani kahle kahle. Leli verse ke elithi touch not the Lord's anointed into esibona iphindaphindwa kakhulu encwadini kaSamuel. uSamuel uzokhumbula ukuthi uyi-historical account. So ungawuthatha uyamanise nezincwadi enjengama-Judges nama-Chronicles la khona umbhali i-aim yakho ukuthi asikhombise ukuthi i-history yaka-Israel ya-unfolda kanjani until ifike la eyagcina isikhona. So incwadi kaSamuel yokuqala isirekhodela ama-events athatha on when kudlula isikhathi sama-Judges la khona u-Israel masifunda ku-chapter number 1 wakhala wathi ucela uNkulunkulu abanikeze inkosi njengezinye izizwe. So uNkulunkulu ke did wabanika ngempela inkosi kwakuSawuli ngaleso sikhathi. So ezesikhathi sihamba ke ngizochaza la ukuthi context sifikise kanjani ku chapter 24 uverse number 6. Chapter 24 verse number 6 ufundeka kanje ngicabanga ukuthi la ivela khona lento ya touch not the Lord's anointed. Uthi wathi kubantu bonke makube kude nami uJehova kuba ngenze okunjalo kuyo inkosi yami ogcotshiweyo kaJehova ngelula isandla sami kuye lokhu ungogcotshiweyo kaJehova. And the idea again gets repeated umubheka u2 Samuel la khona uDavid ekhuluma nomuntu thizeni wayekade ebulele inkosi uthi ubulele ogcotshiweyo kaNkulunkulu and therefore you deserve ukuthi ubulawe nawe. And so i-idea uDavid akhuluma ngayo lana i-linked kakhulu ne-context. I-context yini? I-context yilokho umbhali ayekubhala ekucabanga noma umbhali ayekurelater ekucabanga. For example,
umuntu kulula ukuthi athathe amazwi ngingabhala isay end nje mangenza isibonelo ngibhala isay end ekhuluma ngani ekhuluma ngodlame emateksini ngenza isibonelo mhlambe uline thizeni okhona lapho odlameni isay ekhuluma ngodlame emateksini kukhona uline lapho engibhale khona ukuthi amanzi amnandi uma uwaphuza kushisa right so umuntu ofunda lokho uma ithatha leyo portion nje kuphela ekhohlwa ukuthi icontext ibithini ukuthi bengibhala kwenze njani ngibhalela abani uzothatha lo manzi amnandi uma waphuza kushisa kanti mhlawumbe bengenza isibonelo nje lapho kwenza ipoint ithizeni mayelana nodlame emateksini ngenza mhlawumbe ngiquote umuntu owashinte kanjalo mhlawumbe ngangihlele eduze kwakhe eteksini and it doesn't really mean ukuthi lo statement siyiqiniso or siyamanga so let's say umuntu ufunda lokho and siyakuthatha thina sizosho leyo portion nje kuphela ukuthi amanzi amnandi uma waphuza kushisa and we build theology on top of that or we build a system yokucabanga based on that into ezokwenza ukuthini ukuthi umuntu ozothi esejwayela ukulokho eyizwa lento lokho iphinda phinda uzocabanga ukuthi mhlambe ngiyenze ukuthi lowe kade bhala wayekhuluma ngamanzi nje vele kwi-essay yonke kanti mhlambe i-essay was not even about that ibikhuluma mayelana nodlame emateksini it's just a very poor example that I'm making there but I hope ukuthi olaleli uya understand ukuthi yiliphi iphuze engizama ukudlulisa and so someone may continue on mhlambe igcine sihamba isikhathi eside lento sekungazi ukuthi owabhala le essay noma le text lena was really just commending ubumnandi bamanzi kanti mhlamba akavumelani nanokuvumelana naleyo nto wayicaphuna nje ukuthi wathi ehlele eTexini mhlamba wezwa abantu bexoxa omunye ethi amanzi amnandi uma kushisa so into ebalekile yini lapho ukuze understand ukuthi uthini lo muntu lo obhalile ise ukuthi understand ukuthi umbhalo wonke womalana nani and so when you reading izwi likaNkulunkulu kufanele ukuthi ukucabange lokho icontext ithini wakwenze njani lo wayibhalela bani umbuzo oqala fanele ubani wabhala wayibhalela bani kwakwenze njani those are the first questions that you need to ask yourself with context then musu uqedile ukubuza lo mbuzo kwi context you go on uye kwi interpretation right interpretation yini it's when usuzama ukucabanga ke manje ukuthi lokho akubhala kahle kahle kusho ukuthini okay so uma usabheka icontext ubheka ukuthi ithini yona into ebhaliwe uqobo lwayo okakakhulu ngokuthi isho ukuthini usakhuluma ukuthi ithini so okakadeal ne-interpretation lapho you just dealing with the text uba ubhalile bhalela abantu kwakwenze njani right when you figured out lezo zinto lezo then you go on to ask the second question kusho ukuthini lokho akubhalile kusho ukuthini and the interpretation ila khona usuke again uzama ukucabanga uyifaka isicathulweni somuntu owayekade khona ngenkathi kubhalwa leyo ncwadi eyifunda ngesikhathi ekade ibhalwe ngaso uyibuza ukuthi umuntu ongayo obeyifunda lento yini abezoyicabanga ubezoyinterpreta kanjani lento yena uqobo lwakhe you have not gone to application lapho later on musu understand ukuthi kwakwenze njani bawayibhale abantu kwakwenze njani and wayifunda ngaleso sikhathi wayengayifunda kanjani lonto ayi-understand kanjani then ungalicrossa ke bridge lokuthi uyibuza ukuthi lento lena i-apply kanjani kimi namhlanje so it's like uwele bridge ngikathade usabheka i-context ubheka nokuthi uba wabhale abantu kwakwenze njani ubheka nokuthi umuntu wayifunda isikhathi wayifunda kanjani ubusayibuka ebridge la kade ibhalwe khona original emva kwalokho you want to cross i-bridge usuzofika ku modern day ke manje la sikhona namhlanje uyibuza umbuzo ukuthi ngabe thina namhlanje lento i-apply kanjani kithi so I'm going to use le approach efanayo nami la sibheka uSamuel wokuqala uchapter 24 verse number 6 right so ake ngikhulume ngecontext ukuthi sifike kanjani kuchapter 24 uverse number 6 kwincwadi kaSamuel wokuqala bese ngiyakufaka isithombe ngancane so uIsrael ngalesi sikhathi uNkulunkulu bogade ngama-judges ama-judges uma ufuna incwadi yama-judges uzowabona ngoba ama-judges siwabonayo Deborah sibona even oSamson bakhona lapha kwincwadi yama-judges so lesikhathi kufika ulona uSamuel ufika kwisikhathi se-transition la khona uIsrael ufuna ukuthi nawo ufane nezinye izizwe ureject uNkulunkulu in a sense but uNkulunkulu ke is using that
ukuthi unfold iplan yakhe because ekugcineni kosuku uzo-establish umbuso kaDavide ngalokho uzoprojecta ukuza kukaJesu nanokuthi ukuza kukaJesu kuzokwenza muphi umehluko empilweni kaIsrael even nomhlaba wonke. So ngalesi sikhathi uSamuel uzwa ngabantwana baIsrael bethi bafuna inkosi and uyahamba uyokhuluma noNkulunkulu uthi abarejectangana abarejecte mina kulungile hamba ugcoba uSawule and uSawule uyagcotshwa ngempela and uzosikhumbula istory ukuthi sihamba kanjani. uSawule emva kokuthi esegcotshiwe waba inkosi he rebelled against uNkulunkulu akamlalelanga uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu wamnikeza instruction and uNkulunkulu laphana was fulfilling ipromise yakhe ayenza. Uzokhumbula ukuthi uma ufunda kuncwadi kaGenesis noExodus sithola istory la khona abantwana baIsrael bephuma eGibhithe uNkulunkulu ebayisa ezweni laseKenani and ekuhambeni kwabo bahlangana nabantu abekade bebavimba endleleni la uNkulunkulu ayekade ethi abaye khona. At some point bahlangana ama-Amaleki alwa no-Israel ilesa story la uma uzokhumbula kahle la khona uMose wadinga ukuthi akwazi ukuphakamisa induku uma sikhathala isandla sakhe ehlula uIsrael masiphakamisa uIsrael uwin ngokwama-Amaleki la ekadelwa nawo lapho. So uNkulunkulu lapho wava ukuthi uzowa wipe out ama-Amaleki uzowasusa ebusweni bomhlaba ama-Amaleki wonke azofa and uNkulunkulu ufuna ukufulfilla lokho using uSaul and so mayithi kuSaul akahamba obulala ama-Amaleki angashiyi lutho uNkulunkulu lo efuna ukulona ukugcwalisa ilona yakhe ipromise yakhe ayenza kuMoses ukuthi uzowa wipe out ama-Amaleki. So kunalokho ke kunokuthi uSaul alalele lokhu uNkulunkulu ayethe akakwenza awipe out ama-Amaleki wabuya nezimbuzi zakhona wabuya nezinkomo zakhona akakwenzanga lokho uNkulunkulu ayethe kudinga ukuthi kwenziwe. And so engawawiphini akhe ama-Amaleki uNkulunkulu azange zamlalela and so uNkulunkulu reacted by saying ukuthi ngeke asaba inkosi usezogcoba omunye endaweni yakhe and so uNkulunkulu wagcoba bani uDavide ezinkosi. But uDavide azange azabe inkosi immediately mawukhumbula kahle istory uDavide wahamba wayoseva uSaul uSaul esayinkosi. Ngalokho ulona uDavide because wayehamba noNkulunkulu wayemfavorishile yonke into ayenza uDavide yayiphumelela maye empini uDavide wayefike awipe out abantu ayolwa nabo ama-Philistines walwa nawo wipe out uDavide so he had ama-victories amaningi and so we get to a point khona kuSamuel ku-First Samuel I think more around chapter 11-12 la khona uthola khona uDavide ebuya back empini and ufika abantu bathokozile bajabulela impi ukuthi ilwe kahle yanqobeka and they are chanting amazwi for ulona for uDavide bathi uSaul ubulele inkulungwane zakhe and uDavide yena ubulele inkulungwane eziphindwe kayishumi. Lawo mazwi kamcunula kakhulu uSaul wagcina enhlizweni yakhe emzonda uDavide and kusukela lapho ke that is where story siqala khona sibuild up because kumzondeni kwakhe uSaul ezonda uDavide wayesefuna ukumbulala. So uDavide ke kusukela lapho siyambona sebaleka ucasha emgedeni ucasha kuzo zonke lezo indawo elasithola khona ibhala khona ama-psalms amaningi ethi izitha zami ziyangifuna ziyangizingela inkosi iyangiprotector. So ama-psalms amaningi wabhale ebalekela uSaul. So lokho sikubona kusukela ku chapter number 19 so he's running away. So lana esesifika khona usifika la khona uSaul esemjaha ujaha uDavide and at this point uDavide uNkulunkulu samsiza sakwazi ukubaleka uSaul gets into a place la khona efuna ukulala khona because ubekade ezama ukuthola uDavide ubusuku bonke. So ekulaleni kwakhe uDavide uzwa ngamadoda lawa ahamba naye emtshela ukuthi isitha sakho sitholakala silele lapha uNkulunkulu mhlawumbe sesideliver ngempela ezandleni zakho. Kunalokho uDavide kunothamba umbulala uSaul and umbulala wakhe akuzoba beneficial kuyena ngoba wayizoyeka ukumjaha and
uDavid already wayeyinkosi wayezothatha ubukhosi bakhe obufanele yena vele. So kunokuthi afike ambulale uDavid wavele wafika wasika umphetho wakhe wengubo because enhlizweni yakhe wayesho lamazwi esifika kuwo. Lamazwi ku chapter 24 uverse number 16. Wathi kubantu bakhe makube kude nami uJehova makube kude nami Jehova ukuba ngenze okunjalo kuyo inkosi yami ogcotshiweyo kaJehova ngilula isandla sami kuye. Bese aqhubeka athi uDavid wabathiya ngalawo mazwi akabavumelanga ukuba bamvukele uSawule. uSawule wasuka emhumeni wahamba. So uSawule wasinda kanjalo azange azamthinte ngenxa yani ngenxa ukuthi ungogcotshiweyo kaNkulunkulu. Ugcotshiwe uNkulunkulu uthabe yini ukuthi abe inkosi. So lana sithola into eyenziwa uDavid and leyo nto yamlead ekutheni uDavid agcine enza njani ekhuluma lamazwi. So now we have I context yethu. Bawabhala uSamuel ebhalela bani? Ubhalela probably uIsrael as a narration yokuthi history yawo ya unfold kanjani. Kwakwenze njani uSaul ejaha uDavid efuna ukumbulala, but uDavid wathola opportunity ukuthi ambulale iqala uSaul. uDavid kunokuthi ambulale iqala uSaul wasekhuluma lamazwi ukuthi ngeke ngimthinto kaNkulunkulu njani ogcotshiweyo. So now we ask ourselves umbuzo olandelayo, ithini interpretation yalamazwi la? Interpretation yalamazwi for someone ongabe efunda ngaleso sikhathi, sikakhulumi ngathi nje amasikafake application, umuntu ongabe efunda ngaleso sikhathi yini ayizofika ekhanda lakho uma efunda lamazwi? Firstly, into ayizofika ekhanda lakho ukuthi uSaul ungogcotshiweyo kaNkulunkulu ukuthi abuse uIsrael. Before kuze kufike uDavid, uSaul is still the person okuyena o responsible for Israel. So ngamanye amazwi uyena ugovernment ngaleso sikhathi saka Israel. Even though eyisitha sika David and uDavid enelungelo lonke lokuthi ambulale ngenxa ukuthi uyisitha sakhe and uDavid uyinkosi egcotshiwe uNkulunkulu naye. But uDavid umhlonipha ngani ngenxa ukuthi uNkulunkulu uyena omfakile ukuthi abe leader kwaIsrael. And so anyone ongabe funda ngaleso sikhathi leso ngaphandle kokufunda ukuthi you don't do harm to isitha sakho usibika uNkulunkulu, what they would have understood ukuthi umuntu ogcotshiwe uNkulunkulu ukuthi abe kwigovernment, ukuthi ogcotshiwe uNkulunkulu ukuthi abe isiphathimandla sabantu abangaphansi kwakhe. Thina njengabantu abafunda ngaleso sikhathi uma sithi silandela uNkulunkulu njengoba uDavid ayilandela uNkulunkulu, iattitude yethu thina njengabantu bakaIsrael sifunda lento njengamanje ukuthi uma uNkulunkulu egcobe someone wamnikeza ipower over uIsrael, akufanele thina ukuthi siplote against lowo muntu. Akufanele siplote against abantu abasiphethe, akufanele siplote against ugovernment ongaphezulu kwethu. That is someone who is reading your text ngaleso sikhathi. Now umsebenzi wethu ukuthi sicross ibridge ke manje, we are crossing the bridge and we coming to today. Uma sifunda lencwadi thina namhlanje inga apply kanjani leyo nto kithi? Ukuze sikwazi ukuphendula lo mbuzo into efanele siyibuze nilezi. Ngabe njengamanje iya exista yini into ethi kukhona umuntu ophethe ngaphansi kwakhe kukhona abantu? Yes, but I exist in the same way I exista ngesikhathi sika Israel. Asinawo amakhosi thina. When mhlambe kaZulu akhona amakhosi or mhlambe England akhona amakhosi, but let's say someone ukhuluma ku context ya South Africa ongahlali ngaphansi kobukhosi bakwaZulu noma ubukhosini bamaXhosa. Let's talk about someone ohlala kephi iyiphi indawo engekho ngaphansi kobukhosi. Let's say Cape Town for example, angazi mhlambe ikhona inkosi yakhona seningangicorrect manginamanga. For someone ofunda lencwadi eseCape Town namhlanje akazi ucabanga amakhosi, but there is i-authority phezulu kwakhe. Le authority phezulu kwakhe yini? Ugovernment. There is government. Even for us sila kwaZulu Natal, i-authority phezulu kwethu yini? Ugovernment. Mhlamba bakwaZulu abahlala ngaphansi kwendawo yeNgonyama, i-authority yabo ibani? Ungangezwe lakhe. Ngaphezulu kwangangezwe lakhe kubani? Kuhulumeni. And so thina masifunda lencwadi kufanele siyibuze leyo mbuzo, okay, thina ikuphi esinakho bona babe nakho ngaleso sikhathi? Sinabantu abasiphethe ngaphezulu kwethu. And yini eyayenzeka kuye ngaleso sikhathi? He was being hunted down, ngamanye amazwi was being persecuted.
okusho ukuthi thina mangase sifuna ukuyifaka kwi-situation efanayo kungaba ugovernment and kungaba i-persecution eqhamuka from ugovernment noma eqhamuka from amakhosi. So if we are being persecuted njengama-believers, as we would like to believe ukuthi uDavid izwi likaNkulunkulu liyasho ukuthi inhliziyo yakhe yayisondelene noNkulunkulu, uma thina sizoyibiza njengabantwana bakaNkulunkulu nathi singaphansi kuka-government kufuneka sibe ne-attitude efanayo towards ugovernment or towards abantu abasiphetheyo. Uma besipersecutor bekhuluma okubi ngathi benza okubi kithi, kufanele ukuthi thina senzenjani, si-react ngendlela efanele njengabantwana bakaNkulunkulu ngokuthi sithi asumthinta okaNkulunkulu ogcotshiwe. Yini esenza sisho njalo? Ingoba we understand, we have a much clearer passage directed to ibandla likaNkulunkulu. Uma sifunda encwadini yabaseRoma chapter number 13, uRomans chapter number 13 verse 1 uthi akube yilowo nalowo azithobe phansi kwamandla ombuso, that's the government, ngokuba akukho amandla ombuso angaveli uNkulunkulu, lawa khona amiswe uNkulunkulu. Ngamanye amazwi ugovernment is anointed by uNkulunkulu. So far be it from us ukuthi sithinte into kaNkulunkulu egcotshiwe, sithinta ugovernment kaNkulunkulu ogcotshiwe. We are not thina njengabazalwane in a position ukuthi siplot against ugovernment. Ibandla likaNkulunkulu alisiyona i-political party, ibandla likaNkulunkulu alisiyona i-military movement. Asibona abantu abahlangana bazama ukucabanga ukuthi sizomqetula kanjani ugovernment. Kunalokho sine-instruction eqondile kithi ku-Romans chapter number 13. Akukho amandla ombuso angaveli uNkulunkulu, lawa khona amiswe uNkulunkulu. Ngakho-ke omelana namandla ombuso umelana nesimiso sikaNkulunkulu, kepha abamelana nakho bawukwamukeliswa ukulahlwa ngokuba ababusi abasabeki kwabenza okuhle kodwa kwabenza okubi. Kepha uyathanda yini ungasabi amandla ombuso na? Yenza okuhle, uyakubongwa yiwo ngokuba uyisikhonzi sikaNkulunkulu, kube kuhle kuwo. Kepha uma wenza okubi uyesaba ngokuba ayikuphatheli ize inkemba, ngokuba isikhonzi sikaNkulunkulu, umphindiseli wokwehlisela ulaka lokwenza okubi. Ngalokho kuswelekile ukuthobela, kungabi nguphela ngenxa yolaka kodwa nangenxa kanembeza, ngokuba ngenxa yalokho nikhipha intela ngokuba bayizikhonzi zikaNkulunkulu ezikhuthalela khona lokho. Nikani konke bonke okubafanele intela kofanele intela, inkokhiso kofanele inkokhiso, ukwesaba kofanele ukwesatshwa, udumo kofanelwe udumo. That's a clear instruction to us as the church today ukuthi masenze njani, masilalele abasiphetheyo. And so the text lena noma le saying ethi touch not the Lord's anointed is not directed to umfundisi, it's not directed to i-leader yebandla, because i-leader yebandla ayisiyena ugovernment over ibandla. And that's an idea kufanele ukuthi siyifake engqondweni zethu bazalwane. Umuntu okuyena owumelusi webandla akasiyena ugovernment webandla, akasiyena upresident webandla. Umuntu obeki ukuthi abe umelusi webandla ubekwe ukuthi aluse izimvu zikaNkulunkulu, and he is among them. Uma ufunda incwadi ka1 Peter chapter number 6, it's clear ukuthi yipi ilona i-instruction enikezwa abefundisi noma enikezwa abelusi ukuthi bahluse umhlambi ophambi kwabo. They are not the Lord's anointed in a sense ukuthi bawu-government phezu kwebandla. And so la amazwi uma umuntu ewacaphuna ethi touch not the Lord's anointed because ucabanga ukuthi yena u-government over the church, that is a wrong notion. I-wrong liyonto, akulona ivesi leli li-aplya kubo ngqo. Ivesi leli li-aplya ku-government because i-context yalo la lashiwo khona lalikhuluma about someone ophethe umbuso and the way that we should react to them. And I just want to close ngala mazwi, just address le ndaba yokugcotshwa. Umuntu ethi maye ungamthinta kaNkulunkulu ogcotshiweyo. I just want to alert you ukuthi ukugcoba kaNkulunkulu akukho specific to umuntu omfundisi noma umuntu ophethe ibandla. uNkulunkulu usinikeze sonke njengabantwana bakhe ukugcotshwa okuvela phezulu. Akekho umuntu most anointed, akekho umuntu less anointed, sonke sinikeziwe ukugcoba kukaNkulunkulu. Uma uphethe iBhayibheli lakho ufunda kuJohn, incwadi yokuqala kaJohn, chapter number 2 verse number 27 wakhona uthi nina ke ukugcoba enakwamukela kuye kuhlala kini, anidingi kuba nobani anifundise, kodwa lokhu ukugcoba kwakhe okunifundisa khona ngakho konke kuyiqiniso akusiwa amanga, nanjengoba kunifundisile hlalani kuye. Iclear lento.
uNkulunkulu bonke abantwana bakho banikezile ukugcoba okuvela phezulu, and that is umoya ongcwele kaNkulunkulu. Uma umntwana kaNkulunkulu engenawo umoya kaNkulunkulu akasiyo kaNkulunkulu. uNkulunkulu uma ekunikezile umoya wakhe ongcwele, ukunikezile ukugcoba kwakhe okungcwele. So umuntu mayithi touch not the Lord's anointed, assume ukuthi yena ungogcotshiweyo, kufuneka ukuthi umkhumbuze ukuthi nawe njengomntwana kaNkulunkulu ngogcotshiweyo, ngoba sonke uNkulunkulu usinikezile ukugcoba kwakhe okuvela phezulu. Enye into eyinkinga mayelana nabantu abathanda uku-applya ivesi belisa directly kubona is that abekho willing ukuthi bavume ukuthi bawoSaul. It's easier for someone ukuthi ayilo ukuthi ayiyamanise nehero, uzoyibiza ngokuthi uDavid, because kulula abantu bakwesho lokho, bakusho lokho. uDavid inkinga yakho uGoliath, uDavid inkinga yakho uSaul, ufuna ukubabona uSaul empilweni yakho, ubabalekele uSaul empilweni yakho, ukhulekele uSaul empilweni yakho ukuthi basuke ku. But if you say ukuthi touch not the Lord's anointed, ufuna ukukhumbule mawukuthi umuntu ocabanga kanjalo, khumbula ukuthi lawo mazwi asho uDavid ewasho against uSaul. Okusho ukuthi wena muthi uyi-Lord's anointed, in this story uSaul. But abantu abakho willing ukuthi ba accept lokho ukuthi bawoSaul, because abantu bayathanda ukuthi babe ama-heroes of their own stories. But that's not what the scriptures call us. It calls us to what? To humility and ukuyithoba. That's it for today. So imisa la namhlanje, uma ukuthi awuka-subscribe, siyacela ukuthi usubscribe kune-button elingezansi kwe-screen lapho. Just click there bese uclick ibell le lapho insimbi yenzela ukuthi makukhona ivideo engenayo ku-channel ukwazi ukushesha uyibone, bese ungene kuyo futhi uyibuke kuze kube ngokuzayo ngokuvuma kwenkosi izophinda ihlangane.